Mushana Production. Agenda. Twisaka po. Genda. Roko, wata kugenda. Wano yirukango notsika. Loko genda bakushwere, tokuzire. Rwanda kunde mesembo nona byana byayo genda. Genda shubareka kuntera umwana kuza kutwirusya. Roko. Yana jangu notsika. Bishwa kwara yendo mwana. Tokuzire mwe. Tambura mai. Tambura ko tugenda. Roko. Okwere bito yeto mwana. Genda. Rwanda kunde mesembo nuyanje ne byana byayo binakwasire.
yagira mu kishu cyakiri mu busha uzakusiba no kwirusya iroko genda bakushera iyo warigeze igeze no yuruka dokuzire onde mesempunu yona nebyana naje bwine dokubano rero yeto mwana raba hati basebo ndo mukazi wanyu ngugu mukazi wanyu mutware ekirabe ho cyona oba polisi oba yabatorokaho hatagira unareba mutatubanja mbwenu mutakatina ibe bya polisi mu biturekere konka nimwe mutakagama ngo ninye namutwara mwahurira muje mugambe ngo mutabana wanje niwe yamutwara okugira ngo nyowe mwagama ngo ninye bama ngo ninye aho kirebeka kubi emyaka yinyine konka mwagama ngo mutabana wanje ibintu biza kuhwa mbwenu rero abantu bo baza kuza kumanya ngo ningu no wanje nimba namuzire mu abana mukaga watekozitu mukwato mukazi wanyu ngashimuzeye ibi nahura ngo polisi yatwata tugoye mariro mukazi batuho wabusha basi no wabusha ati wabye byawe muri kutubanja tituri kubabanje umukazi wanyu ngugwe ebintu bye tutabisigarana basi je tugende mwiroko mutware tugende mumukwate kifuba mumutware kandi bya kifuba nawo kayikirize kanacamanya katware mumutware nabayitirize ko ngata liyo nayetera tera mumutware je tugende Ciao, hata nileche makutubanja tutware koko ciao urutaro twarusingururu ay Mbwenu faze chinyine chinabetera aroya kemi chishaka kutenga obwesichi kuno basa kuba mwema weyi mbwenu tuchagule tsumaka. What is the meaning of this? The kamazi ya gambe. Tell me, I need to know. Shikiwa mshija. Nenda gamba ekintu eki kuna tumirengu aloyalite papura byanje byapa bitaka ebyapa byona buri kimwe nakireta muze tatanga mugambira icyo rwanda cyona kina muze niki bishitore kamuze yakaga. We have other things to do. Taja mutsabu mwa meeting. So muzeyi ebyapa byawe mbibi. Ayibare mwana wanje. Kemishayira kuya, you are not part of this family. Ichape eki kitaka nakireba kine cheka yanje mwana wanje kigumo kine mbenu ekinabetera faza abana banje bakandeberera konka ino wakizire kundebera munonga kemishogu akakweta ngoje kube mwema we ingwendo ijano ya
abajwa kemicha Okay. akakujangunira kuba mwema weyi. It's okay. Tutashobora meaning y'urukiko tukajetegereza. Bishitorkar mzee akagamba. Matu ine byo gukora. Taje nguza kusiba tushitana. Rega mzee agambe ampereze bintu. Taramari. Cyamanye sangu tutura. And I'm not going to stop talking. This is my house. Aha. Ekine chapa itaka ryanje rya Rukungiri kirimo amakaganje. Itakeri nahereza Kemisha mwana wanje n'abana bawe. Ogumeno barimo cyo kurya harimo ente 20 z'enjungu. Harimo ente 20 z'enyankole. Harimo embuzi 12 igana 2. Harimo entama igana 5. Naye kitanzo rutoki. Ekibireke kibanje eki nachikuha mechi kuleberere uyema mateo nyise mwana abana bawe nebitotulisa abana bawe byona byebera abana bawe. Mzee, that is impossible. Ebintu ariyo nobihereza umukozi ari mutabano wawe. Bishiyo tugambira sho. Rahanganje kutuisha twakura umushango. Shobora cyo gukora. Ndagara mzee agambe. Ekinenju eri Rukungiro mu town ene miryango 5 mbere nyamu miliyoni buri kwezi miliyoni 5 nacho nachikwa chikureberere nabana bakasite kora ibiri yamu. Kandi eki kirimu orutoki Ekitano nakatocha karazemu akubeka kulise n'abana bawe mwana wanje. Ijo ni kadi y'imodoka tukugirira. Nakugira ngo rugara mzee Bishiyo tugambira cyo gukora. Ndagara mzee ndagara mzee teke mutabani. Ijo ni kadi y'imodoka reka aje umukozi ndahora atoye. Nanahaje tustamina weyi. Igiforoti juni una ya mzee. This is my house. Tutakaza kuchingamira niyo. Eji ni kada ya motoka mwana wanje miyaga turabiremu byone bituremo byona ukomberireho nayo najikuhereza kugumutamburiza mwabana bawe. Mzee no bushobozi bwo kubihana. Tuburo, this is impossible. Nahamu kwategereze. Thank you God. Kandi kindi faza ati mugore n'umanye ati ingito ka bari ingito ati atakaraba mu bantu kandi barya bashiki bakari burya bigira kandi tukayena ngo hagiye kibamanye bari ingito bari ingito tarashonga ibona uza kushemererwa nza kureberera mbwenu kuri kimwe cyona niza kuba ninzikuhereza Konka mzee. Ngato soti injira hano uya. kujati Twesoti injira. Omukazi no wanje. omukazi no wawe bwenge Ashika twaruga kuriya bari kuja mu polisi ya neronda nyowe. Nana kumumpa kabaja uno ngu no wanje ati we twaruga mukatugambira iki twaruga mukatugambira ngo noza kwemereraho okugira ngo batakajya ngo ninye mwine abo kureba ngo emyaka yanje ni mikuru konka tokuta kurondo wawe sente zanje sinataho sente zawe nonka sente nkanye wataho zinga Hemitwarena. ngwe sente zanje zinataho wataho emitwarenga Ena. orera Sente. emitwarena aza diye Ashika wako ine sente no buwanoyeriza. nombaresha ni wo kumbareshaho hata uje kagamba otomukazi no wanje mwana obunamubwine iwe nayina ninkufisa kasanara kunzarira abandi otije kuntaho kamanyiro
Waza mugore ija twegende. Tugende. Baba. Ijo takatini utaka kayogo mpaho ukaza kuza kuriya bya bayayi. Uze kwesotingira mukamuzeyi. Yo patugende. Nyaha watno kwesotingira. Ora kurundo wawe ngwe. Yo patugende mu kwe. Rekane no kwesotinga mu Nda kuhereza buri kimwe. Tora beno yenda kurya. Yabona ko. abantu ni bamangu mukasi no wanje. Babatira bamangu mukasi. Woto kukimara kwatarwa. Polisi ijana eronda nyowe ati omukasi nguno wawe abantu nibo kugambirira ngo abantu nibakimanye necyaro cyona nikimangu ninye nani ntasi kandi ati nguno wawe ecyaro cyo ni uno umanyaki cyo kumanga uti wawe ngo ecyaro cyo nikimangu ninye nani ntasi wano utasi yo kumuyanga henki urwa uko kwirondera wawe korabe woteyina mukanwa ko kugamba polisi nerondo hayisha Bueno, yo como vamos a ir allá va Kyomukazi. Nekano iruka. Reverend aningisha nyambe. Wabaki? Sister wanje akankwasa. Nibenda shwerwe. Nibenda shwerwe? Ego. Akankwasa? Ohor kwenda shwerwe. Nyakwenkuru na shenkazi. Hata barinkai. Nareba nibatora kuriya higuru. Bakumutwara kushwerwa? Ego. Tugendo nyereka aho bamutoza. Tugende iruka. Iruka. Mama, ezi sente tukuza kubana hono rwigana. Ezi sente kama hego tazimpire. Omuzimu gwa musinguzi nibanye naza gwatane gukushandaza. Bene gwagurya go kunyita mama gunyita. Noza kuzimpo rya hamajo rya sotakina nagagamba. Bisho mama kankubuzi. Kuwagurize poroti. Ezi sente kampaho. Tukata kuzitwara omufumo riho. Kankubuze. Esente zabeze rya akaunti kwaje kuziyo kangambira. Enyama zimbire nindetane koko tiwe benoziteka tukazirya. Obenojamu ni hata mama. Nyewe nkishenkazi uwo mwana nanye kandi riraryeze. Hatiwe zisente niko magaraga. Denzizi. Ezi sente noza kuzimba kama hego rurimi rutakigamba rushagiro mukara. Nanye kishenkazi uwo mwana kandi riraryeze. Na kujengo gendo sherwo zarabawo bajugise. Iwana wawe? Esente noza kuzimba kama hego. Iwana wawe? Numwishukuru wawe? Nanye ndishenkazi. Mwishukuru wanje neshaka yanje. Kandi tinzizi. Nkwata. Kama hega nozimba. Omukazi ukakwata poroti wajuguza. Wajirya yawo. Ogira account. Sente zona waziyo. No yita kama hega. Eze sente noza kuzimba. Deni nyanda zikwate. Oyange okunde noza kuzimba. Nyanda zikwate aho kuchiriza mfutera ansanga. Eze sente noza kuzimba kama hega. Eze sente noza kuzimba. Tokuza kuzibona. Noza kuzimba le. Wabo takwenda kumpezi sente kama hega omuzimu gwa musinguzi neibanye nikuzafutera. Because sente notekwa kuzimba. Tokuza kuzibona. Kama hega nozimba. Ayi? Nozimba. Reverend. Omwisho mwahinjiro mushija bamutwara nkahe? Tariho. Omwisho mwahinjiro mushija bamutwara. Yiruka yatusiga. Bisho Reverend abweje notemba watarukuza kushika. Bishika jara kustayo bozengamo ekikureta kuni kibaki. Shiri Reverend no turonda hoki. Toza mu bakristayo bawo kabashomesito akaturya abakristo. Otuzenga wono turonda hoki Reverend. Omwisho mwahinjiro mushija bamutwara nkahe? Kawayango katuzunje.
mureka geze reverend umwico mwaho umushiza bamutwara nkane